Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясая ёробун, Фарзонаем Нида. подписчикони азизам, бароятон аҷиб аст ки меҳмони навбатии мо кӣ бошад? Меҳмони навбатии мо 타지키스탄에서 온 베르드라고 합니다. 만나서 반갑습니다. манасо бангапсимида. ҳам аз уҳдаи дарсу кораш мебарояд ва инчунин ҳам аз уҳдаи нигоҳубини оилааш. Бародарам меоянд ба Корея. Якум сабед у нас ки янга ва духтарчатон шуморо раҳна медиҳанд, ростай? Ман фикр мекунам шумо мехӯред. ин гуна шахсон фахри ҳар як мардуми тоҷик ҳастанд. Салом. Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясая ёробун, Фарзонаем Нида. тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо, яъне оилаи тоҷик дар Корея. ин лаҳза бошад соат 5 бегоҳи рӯзӣ мебошад ва мо ба хонаи як оилаи тоҷик ташриф меорем. ин оилаи тоҷик дуюмин меҳмони барномаи мо ҳастанд ва ин лаҳза бошад мо ба хонаи он кас рафта аз рафти кору зиндагӣ дар Корея пурсон мешавем. хуб, моро ҳамроҳ бошед. рафтем. подписчикони азизам, бароятон аҷиб аст ки меҳмони навбатии мо кӣ бошад? меҳмони навбатии мо як донишҷӯ аст ки тӯли чанд сол аст дар Корея ҳам таҳсил мекунад ва ҳам кору зиндагӣ. подписчикони зиёд дар комментарияҳо савол доданд ки ҳамчун донишҷӯ рафта дар Корея ҳам хондан ва ҳам кор кардан мушкил нест ва ё оиди зиндагии донишҷӯён дар Корея чӣ гуна ҳаст гӯён пурсиданд. хулас оиди таҳсил ва зиндагии донишҷӯён дар Корея саволҳо зиёд доданд ва мо як донишҷӯи пешсафу муваффақро интихоб кардем то ки таҷрибаи таҳсилу зиндагиашро ба шумо гап занад ва ба ҳама саволҳое ки дар комментария гузоштед аз забони худи он донишҷӯ пурсон шуда мефаҳмем. ногуфта намонад ки хонаи ин ҷавони донишҷӯ дар шаҳри мо аст, яъне дар наздикии хонаи мо аст. рафта зуд мерасем ва бояд қайд намоям ки ин донишҷӯ бо оилаи худ, яъне зану фарзандаш зиндагӣ мекунад. беҳрӯз 24 сола аст. бачаи хеле ботамкин, шармгин ва зиндадил аст. бачаи ҷавони тоҷик бо оилааш дар Корея тӯли чанд сол шуд зиндагӣ мекунад. дар хориҷа бо оила, яъне зану фарзанд зиндагӣ кардан мушкил аст, ҳолон ки худи Беҳрӯз айни ҳол донишҷӯ аст ва аз ҳисоби худаш дар донишгоҳи Корея мехонад. бачаи босабри корчалон аст. ҳам аз уҳдаи дарсу кораш мебарояд ва инчунин ҳам аз уҳдаи нигоҳубини оилааш. аслан ҳам хондан ва ҳам кор кардан мушкил аст дар Корея. бисёр бачаҳо буданд ки аз уҳдаи ҳарду набаромада ё нелегал шуда дарсро партофта кор мекарданд ва ё умуман аз Корея баромада мерафтанд, чунки хондан дар Корея хеле мушкил аст. системаи таҳсилот дар Корея хеле душвор аст. майнаи саро об карда аз таҳти дил мехонӣ ва Беҳрӯз бошад аз уҳдаи ин ҳарду ба хубӣ баромада истодааст. иншоаллоҳ ки оянда ин ҷавони тоҷик муваффақиятҳои зиёдро боз ба даст меорад. тамошобинони азиз, ин лаҳза бошад мо ба хонаи ин оилаи тоҷик омада расидем ва якҷо сарҷам бо ин оила нишастаем. хуб, ҳама он саволое ки подписчикон ба видео, яъне дар таги видео дар комментария навистанд, ин лаҳза бошад аз ин кас суолҳоро чида мегирем. ташаккури зиёд Беҳрӯз барои ташрифи моро рад накардеду моро ба хонаи худ даъват кардед. хуб, тӯли чанд сол мешавад ки шумо дар Корея зиндагӣ мекунед? байни 5 сол шуд ман дар Корея ҳастам. байни 5 сола? дар байни бори аввал шумо чӣ гуна ба Корея омадед, яъне чӣ гуна роҳ ёфтед ба Корея? бори аввал мо дар Тоҷикистон донишҷӯ дар донишгоҳи коммерческий будем. баъд онҷа ба чанд давлатҳо роҳҳо будам. ба осонӣ равем. яъне имконияти омадан буд ҳамун донишгоҳи шумо? донишгоҳ ҳамин студент мо омадем. як сола вақт мо буд. як сол бепул хондан
Обмен студент, exchange student. من студент یک سال بپول خواندم بود و اینجا اومدیم مثالی گپ کارم کردیم همش کردیم جورورم پیدا کردیم مثالی گپ کریر در زندگیش مخصوص شد بعد کورس زبان آموزی داخل شدیم کورس زبان آموزی داخل شدیم بعد ویزا گرفته ایستادیم کریر پیش از آمدن شما زبان نمیدانستین یکی میدانستین؟ نه ما پیش آمدن вообще نخونده بودیم من غیر زبان انگلیسی вообще زبان نمیدونستم خیلی کم بود بعد آسا آموخته یاد گرفتیم یک مرتبه شما یعنی رایگان آمده خواندید یک سال باری دیوم باشد شما از حساب خودتان آمده خواندید بله آن وقت اویله‌دار نبودید؟ نه بعد 2019 اویله‌دار از حساب خود خواندن در کره مشکل نیست؟ گران نیست یعنی قیمت نیست؟ چند راه دارد مثلا گپ اگر که فقط نقص خونی و استیپندیا میشد هر که سکیدکا میشد از طرف مکتب ارزان میشد یک سال مثال همون 6 ماه با $600 میشد همون میشد یک سال یک سال؟ نه 6 ماه $600 میشد دو سمستر؟ نه بخونی 6 ماه یک سمسترش چند است؟ بسیاری همین شناسا و پادپیسچیکا سوال میتونن که مثلا بیایم زبان آموزی یعنی داخل شویم یک سمسترش چند است؟ یک سمسترش وقتی ما میخوندیم 1 میلیون سخت یعنی قریب $850 در یک سال 4 سمستر است به فکرم خطا نکنیم در یک سال 3 ماهی اگر که بکنیم در 6 ماه 2 سمستر با 6 ماه 2 سمستر یک سال 4 سمستر 4 سمستر یک سال گریت 4 میلیون زبان را چند مدت خواندین؟ 2 سال پورا خواندم من نتونستم که یک سال خانم داخل شدم لیکن 2 سال برای نه آموزم زبان حالا باشد شما میخوانید یا کار میکنید در کره با چی کار و بار مشغولید؟ من خواندم من راستی که کالج خواندیم 2 سال بعد یک کورس زبان آموختن 2 سال کالج خواندیم همین 2 هفته پیش حال اگزامین مسئولیت تمام کردم اکنون از ما 2 ماه وقت داریم که برای اگزامین سپردن برای داخل شدن شما حاضر در دانشگاه میخونید یا در کالج میخونید یا در کجا؟ کالج خوندم اینی حال شما در کره با چی کار مشغولید میخونید یا اینکه کار میکنید؟ من در کره 5 سال بودم در دوران 5 سال ما فقط در پشته کار کردیم در پشته؟ پشته کار کردیم پشته بار خالی کنی بار برمی ماشین در جای کنی یعنی هم سنگچه و حچه میکنی سنگچه یعنی هم میخونید هم کار میکنید همیشه میرفتم وقتی زبان آموزی خوندم وقت ای سحر ای ساعتای 9 تا 1 است وقتی که دانشگاه در آمدی بعد ساعتاش هر خیلی وقتی درسی و وقت چی روزاش میشد که اگر که کار کنی اگر هر روز کار کنی روزاش میشد که 1 ساعت 2 ساعت خوب رفته کار میری وقتی زبان آموزی کمتر آسان‌تر که مثلا وقتش انیق است سهر یا که بعد دیابت خواه میری مثلا دانشجویانی که از حساب خودشان میبیاین آنها تنها در پشته میتونن کار کنن یا اینکه مثلا در زبادها هم میشود که کار کنن یا که در یگان آشخانه استالا و اینجا ده فکر ما همین پشته همه دنازه برای که ساعتی کاریش کمتر درازم باشه سوش هم بسیارتر نظر به دیگه جاها یعنی ساعتی کاریش انیق نیست کدام وقتی که امکانیت داری میروی بعد به همون دانشگاه موافقه ساعتش شرط نیست که مثالی گفت هر روز رویده وقتی که تو نیستی میری کار باشد کار میکنی در زباد چی؟ زباد باشد مثال اونجا هر روز رفتن در کار برای که آیلی کردی پشته
هر روزه پولت میگیری سحر یک روز کار میکنی سحر سرازو پول میگیری مخفی نباشد چند پول است یک روزی کاری هر روزش هر خیلی ساعتی کاری مثالی گپ حاضر در 8 تومن و 700 چند باشد سال آینده تا 9000 یعنی $7 و 5 سنت $7 و 5 سنت یک ساعتی کاری در کره چخلی که در $7.5 چخلی که در برنامه‌های گذشته قید کردم راههای آمدن به کره یعنی طرز یافتن کار در کره و ساعت و هم مشق من در برنامه‌های گذشته گذاشتم خوب تماشابینان عزیز مرحمت بینید این حال شما اویله‌دار هستید بله من اویله‌دار هستم صاحبی یک دخترچه دستری یک صفیه با نام صفیه در کره با اویله یعنی زن و فرزند زندگی کردن مشکل نیسته مثلا شما در دانشگاه حساب خودتان میخونید مثلا با اویله یک جز زندگی کردن مشکل نیست اول کمتر مشکل هست تو نگیم که وقتی کار میکنی هر روز من خرید میکنی خانه دا میخری همه چی تیار خیلی آسان‌تر در نظر وقت توخه بودن یعنی وابسته از همان شخص است وقتی که کار کنی میتوانی که هم اویله خود رو آوردن نگاه و بین کنی باز از یک جهت با گفتی بهروز از یک جهت مثلا وقتی اویلت باشد در خانه خوراکی تیار چم از بیرون خریدن و رسخود کردن در خانه تیار هم ارزانتر میغلطد هم خوراکی تیار دخترچه شما صدیق می رود یا اینکه در خانه برای که بسیاری اویله‌های تاجیک که در کره هستند کودکایشون بر وقتتر صدیق میتیند و زن و شوهر کار میکنن من زیراش در سمایی که دانشجو بودم اویلم قطعی فرزندم در خانه میشتم بعدی که من تمام شد خدا خواهد کار بداریم بعد بچه من صدیقه تمام میشه جان برای چی سوال دادم برای اینکه من کودکای خودم ای 8 ماهگی صدیق دادگیم برای همین بسیاری ها میبینن همین یک ساله وشه میشون سراز و میتن صدیق میتن زن و شوهر کار میکنن برای اینکه حاضر در خارج امکانیت هست برای همین وقتی که باری اول با کره آمدید خوراکایشون چه بودن برای شما برای اینکه خوراکای ما تاجیکا تماما دیگر است خوراکای کره باشد تماما دیگر است تیز است از همین چیز شما تنقیسی نمیکشیدید باری اول آمدن من خودم در خانه همراه یک جورایی بودم ما یک جای فقط اوقات میکردیم در خانه فقط اوقات کرده میخوردم بعد آسته آسته با اوقات کره هم آموخته شدیم و حاضر اوقات کره هم ناز میگذارم یعنی که وقت در کاره تا آموخته شدن کمتر تیز اوقاتشون نظر باید خوراکای خونم باشد تیز نیستن هم خوراکای خونم کمتر سیر نمکن کمتر نمک دار نه سیر روغنن خوراکای مردمی کره باشن تیز هستن لیکن به روغنشون کم است یعنی که نمک عموما ندارنگی میشه روغن عموما پشت همین اگر 5% ناندازن دیگر نمیاندازن خب یگان لحظه های حیرت آور در کره با شما رخ داده است مثلا باری اول آمدید در یگان حالت های عجیب افتادگین یا نه چه بر روسی یگان پیکریچینی در غلطگین اول آمدن من زبانم وقتی نمیدونستم من فکر کردم که بسیاری کره مردم همه انگلیسی هم میدونن ما غیر انگلیسی دیگه یکم زبان نمیدونستم روسی و انگلیسی آمدیم که کاری پشته کرده بعد آشخانه کار دارم بعد اون وقت رئیس ما هم نه زبان انگلیسی میدونه نه زبانی روسی این فقط کریست که باید دنیا بیشت نه مثال هر یک مهمان می اومد برای یک گپی گفتگیش ما رفتم این رئیس گام میزدم که راو چی گفتید چی گفتید مهمانی اومده چی گفتید همین چی من حیران کرد که رئیس بیچاره بود توخط کرده هر دو می اومد پیرواد میکرد هیچ جنگ نمیکرد
манам ҳайрон шудам, масалан вақте ки забона надонӣ дар ошхона ба кор намегиранд. шахсоне ки масалан дар ошхона кор кардан мехоҳанд, вақти собеседование занг мезананд, сараввал мепурсанд ки забона медонед ё не. вақти забона надонед дар ошхона, дар амин ресторанҳо ба кор қабул намекунанд, чунки забон муҳим аст. бо ҳамон бо меҳмонҳо бояд суҳбат кунӣ, масалан заказ гирӣ. аз амин чиз манам ҳайрон шудам ки чихи шумо забона намедонистеду шумо бо ба кор гирифтанду боз раисаш ба шумо яъне мо байни ҳамдигар мо бо переводчик гап мезанем. Гап заданам. переводчикатон ки бо? Бо телефон. вақте дар кӯчаҳои Корея гашту гузор мекунед, нигоҳи мардуми Корея ба шумо чӣ гуна аст? Масалан хориҷӣ гуфта назари бад доранд ё ки назари хуб доранд? Масалан муносибаташон чӣ хеле мардуми Корея бо хориҷиён? бори аввал омадам мо мисоли гап хориҷиён кам будан. ох мардуми корейтҳо интересне будан. мисоли гап медидан иностранц гуфта ба англисӣ гап мезаданд. аҳози боша аниҳол иностранц хориҷиён бисёре бад шудагӣ омӯхта шудагӣ да уже иностранц яъне нигоҳи хуб доранд. нигоҳи хуб доранд. бисёр ҳурмат карда гап мезананд. мисоли гап одам мардуми Корея худ одами вай мардуми вайам бо одоб ва ҳурмат ки ҳастанд. хориҷиёна яъне бисёр ҳурмат мекунанд. асобина яъне алал хусус хориҷоне ки бо забони англисӣ гап мезананд ба онҳо бисёртар мечаспанд, то ки ҳамин забони англисишон боз нақстар шавада. дӯстои ҳамин хориҷӣ бисёр мехоҳанд ки вай кунанд, пайдо кунанд. бори аввал вақте ки шумо ба Корея омада будед, дар кадом рафтори мардуми Корея ё ин ки дар кадом фарҳангашон шумо дар ҳайрат мондагин? кадом фарҳангашон, кадом рафторашон шуморо ҳайратовар кардааст, яъне аҷоиб? бори аввал омада будем, мисоли гап ба чӣ ошхона, мисол ба чӣ корхонае ки медароӣ, мисоли гап онҷо дар дар коргараш омада сархам карда нав пешвоз мегирад. бисёр ҳурматшон навишим степени хушугав мегӯям. аз ҷиҳати ҳурмат яъне ки пешанд. мисоли гап тоҷикистон малола диди шумо меги ҳурмат мекунед, инҷам ҳамин ки монанд тарафҳои Америка нест да ки пулшта гап зананд байни ҳамдигар. мо байни бародар 1 сол фарқият ҳам бошад, мисоли гап ҳурмат карда шумо гуфта гап мезананд якдигарро. это то, что мне илом дадиёт. яъне ки аз ҷиҳати ҳурмат, аз ҷиҳати эҳтиром хеле пешанда. ва шахсоне ки бори аввал ба Корея меоянд, ба онҳо чӣ гуфтанӣ доред? ягон маслиҳат доред? ба бародароне ки ёки хоҳарон меоянд ба Корея, якум совет ин аст ки забонро нағз омӯзанд, ки инҷа англисӣ медонистагӣ хеле кам аст. бояд азоб мекашанд. яъне ки бояд забона донанду баъдан ояд. забона ақаллан то дуюм уравина, ҳамин топика то дуюм уравина обязательно гирифта ба биёянд ки азоб мекашанд, бояд азоб мекашанд. кор ҳама ҷо бояд забона донӣ. забона дониш то бида то ки дар намонӣ дар ягон мушкилӣ. забона надонӣ, кор ҳам азоб мекашӣ. ҳама кор мефармонад. забон донистан дар ғарибӣ бисёр муҳим аст. яъне ки роҳи зиндагию роҳи рафтани худам медонӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки меҳмони барномаи якуми мо ана ҳамин гапро ба шумоён гуфтанд, ин меҳмони навбатӣ мо низ ҳамин суханро гуфта истоданд ки бояд пеш аз омадан забонро донен, чунки дар ягон мушкилӣ дар намонен. на фақат дар Корея, ба кадом давлате ки наравед агар бояд пеш аз рафтан забони он давлатро бояд донед. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба даври саволҳои ҷолиб. якчанд саволҳои ҷолиб тайёр кардам барои меҳмони навбатиамон, яъне Беҳрӯз. саволҳоро хонда ба саволҳои ҳазломези мо бояд нағз ҷавоб гардонанд. хуб, метавонем хутонам кушоен хонен.
агар ба ҳама саволҳо ҷавоби аниқу дақиқ гардонанд мо тӯҳфа омода кардаем ба ин кас тӯҳфа метиҳем. саволро баланд хонед. бо забони кореягӣ як-ду сухан гӯед ё худро бо ду ҷумла шинос кунед. як-ду калима, як-ду сухан бо забони кореягӣ гӯед. агар ягон сухан наёфтед, амин мухтасар худтона шинос кунем бо забони кореягӣ. чагисоге бо ду ҷумла мешавад. хикавзанем. Майли. Духтам хеле хулиганка меша. 안녕하십니까. 전 타지키스탄에서 온 메루지라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. خب سوالی دوم رو میگیریم. میگویند که وقتی دست خالی به خانه در رویم اون کس دخترچه‌تون янга ва духтарчатон шуморо раҳ наметиҳанд. росте? دخترچه‌تون راه نمی‌دهند. راست. баланд хонед. نظر خودتون خوشبوه. سوالی کمتر خوب. برای که نظر به دخترها بچه‌ها با فکر میکنن که خودشون خوشرو. همه لوگو بچه‌ها خودش خوشرو رواینا میبینن خوشرو فکر میکنن. значит шумо худтона дахтон хушру фикр мекунед. مثالی گاه. لوگو بچه خودش خوشرو فکر میکنن. لیکن دختر خوشرو هم کنه خوشرو هم باشه نسام دلی خوش بده بکنه. راست. با فکر منم. راست. میگم که در کره مردم ها کار میابی و فلاش نگرفته که داد میکنه. راسته؟ چه خیلی که خیر کردم سوالای ما بسیار اشان سوالای هزلامی زنی شوخی. خب سوالی آخران رو بشید. در 15 سکند یک مندرین رو خورید. من پوست میکنم شما میخورم. یا دانش کنید. وای اما تلفن تمام 15 سکند مون. 15 سکند 5 سکند. دوستانی عزیز بهروز از شرط برنامه ما برآمد، یعنی از عهده هم سوالها برآمدند و هم از شرط برنامه. تشکر زیاد بهروز برای تکلیف ما رو رد نکردن و ما رو دعوت کردن، یعنی در برنامه اشتراک کردن و ما یک توفه از نام کانال آماده کردیم و این اویلا میدهیم. در اینجا کسمتیک کریسکی خیلی که به همگان معلوم است کریسکی کسمتیک بسیار هم مشهور است، صفتشون هم به حد خوب است و من تصمیم گرفتم که این کس که اویلا دار هستند به همسرشون یعنی ماسک و به خودشون یک اسپری تقدیم نمایم و بعد دخترچه‌تان ماسک های خرد که در کره به ماسک گشتن بسیار هم سخت است، یعنی خیلی سخت میگیرن و ماسک های کریس که باشد برای همسرشون این باشد شیرینی ها. خوب توفه نه اونقدر گران است، توفه خرد است لیکن از تحت دل قبول نمایید. باور کنید دوستان عزیز بعد از صحبت های گرم من از این دانشجو از این جوانی تاجیک به خود یک غذای معنوی گرفتم. در هر یک سخنش مهر است، محبت است. دوستان عزیز از صحبت امروزه برنامه یگان غذای معنوی گرفتید یعنی یگان معلومات گرفتید حتما که در کامنتاریا نویسید و در آخر و این جوانی موفق تاجیک باز هم از این موفقیت های بی‌نظیر را تمنا دارم. باور کنید خیلی خوشبختم، شادم
чунки дар ин давлати пешсафу тараққӣ карда, яъне дар Корея, чунин ҷавонони тоҷик бо оилаҳои худ кору зиндагӣ мекунанд, яъне оилаи обод доранд. Ин гуна шахсон фахри ҳар як мардуми тоҷик ҳастанд. бовар кунед дӯстони азиз, бо ана ҳамин рафторамон мо метавонем ки номи тоҷикистону тоҷикистонiyonро боз ҳам баланду зиёд намоем. соли нави мелодӣ аст. ба ҳамаи шумо соли навро табрик гуфта дар хонадонатон файзу баракатро таманно дорам ва чӣ орзу ҳавасе ки дар соли 2021 карде ҷомаи амал напӯшидан, бигзор дар соли 2022 ҳама орзу ҳавасҳоятон ҷомаи амал пӯшанд ва дар ин ҷо бошад. бо шумо хайру хуш мекунем. дар паноҳи худо бошед. Ёробун то маннаё аньён.